Kiathisia mwanya mutegeri wa Weru TV na inko gwatogeni ntitonishia Weru Thaa Imwe mbitagwa Christine NJERU na mwananiria wetu wa mathithio utuko wa omonde-ini Maureen Kome iri tariki 3 mweri wa mbere mwaka wa 2023 indi mbere bururu ino ni mwe cia Nteto itukubanganiritie. Siezu wa urimi kwendekithia mutu ukagwa bei gikinyira mwisho wa mweri wa kairi. Asara ya njogu tigania kumakia akarime na uguoya wa yura ringi. Ekanu kiari ya njori ncheke gururia nkushanio ya Gavana Kawira Mwangaza na ma MCA ma Meru area iraibu. Digonko kuthira na ngarama ya kuthi Nairobi kuma Meru gwitia banene. Tukemberia njogu nwa ithiete na mbere kwangaikia na kuba akari uguoya wa yura tiganie ya ndemere uni nyuma ya cio ukairi kubithukira migunda yao kumikinyanga na kuria imera ciao onturia makuga bomba kureta yura ringi ntere ino. Akere MC wa Thwane Muchoi nyuma ya gukinya na bona uriti maria maringikite ni maribwe na rwangirwa kumenyera nyamu cia kithaka ruthungire Nteto ino. Namo akuruma njori ncheki makiuga matikuona baita ya nyamu ino cia kithaka kethirwa onambia ishumaga kiri ikaro cia nyamu ino itigutethia akari ta county ici ngibu iruthaga. Kevin Kimathi atwambirie na ino. Thine ya nyumo cia kithaka ya njuno itite na mbere ko wati bonene burukiri arimi bandu andacia tiene ne are buru arimi bati utala sara ya mbesa kathomba kumania njui kwithukira imera bio miundene njogu ni rekete kwenyangia kuonde na tentu ko moto irito yolelie form oteke tona otowe tona kinya otwariria njogu na cio oni amona twana tokwa ukira kwenga mwana akiringa akirebea na ninkuwa mbuko onereko konera ningi nonkaritia mwana ende murungu nwe no munene ekeba mwana ningi karento bionde ningi obira kuriari no byo twabangite kuriai na nje ni MCA twaturatara kamusandra akumania thine ye MCA wa Thwane Muchoi na rura ntubawe baringikite anene na ikite karokia kwariria thine ye muno akimeneria buru rwangiro karibu nyimo cia kithaka yerukinda bres kumane na utira arimi kiri thine ye iraitite obashokia buru thine ne mpara ringi kumania kinyamara kya kaita ukanyumene tukora kinda bres na thirikari nontorera turare na mpara bata ombo tutethia twereri kuromba bia kuria turare ampara thirikari yetu ayo chukuru tukunia toiletwa muchere county commissioner we bia kuria bikaria bikeya uteibio bia so andu barenda tutura kuromba thirikari na thirikari uteibio yo twarira twina thina so na heshima ringi sana ituganda kuromba KWS iba shughulikira njoo chichume midene kenda antu bomba ni kuria boya na kenda bomba ketha bia kuria bigo kenda antu bata choke mpare ringi na kenda bomba still kuthomithiana. So watu no chungu bungi muno tu no rubungi muno no ndoto ba affected na nya no to mungo yonthe wakinyangelero ende mungo yurari yokamiro ya kugetho anto bakinyang nini njoje ache kinyangela mungo yonthe ende tha impepe wete kuna nga utuko na anto bakige na tumeki matazi wasi anto bakinde biriwezi bare yaba wirete njo bongwa mkulukia kinyilia kumeneria orwangio ruro nyumoisha kithaka kinya ibure batwire ko ya nawira nebwa kuria winyangia buria buthi thagwi nyumoisha kithaka ende botikinya na ila buru muno kinya iko kathomba Thwane kumania njui biria kinya bio bitona mari tuninya nto bengi muno area yetu Rwanda ro eto bora ini ninjou na nya Thwana tu na nto bengi muno ndene ya Thwana wodi bara bora ini njou na nya sana na tuina nto bare irimbiti kwena ndorero mbiti nini mbori forte na nyenda ino ka turaeterete so batu before to kwenda kwethia na mamba ikore wana kana itekore wana tutuiche batere ya mandu ya ro amwe before to tawo na ndo bagindro ise bakothelo kana ngare green tafadhali ni to baromba to kwenda tukumake clashes ya animals na nini na branko na kuromba nto bathwana ko baromba turie cool tokeya ku kwam njo ira itorie cool twetere
aria kungi na kukinya kwa mukaririti wa kuruba kanjwe njuri nchekele inaskadhera garune yontere cia NJERU kiriboko ni winyange bobo nyumoshia kithaka miundene ya karionde baraumite thinene empara kirirwangi oruru okariebwa nyumo iji kainda vries katoberi bawate njouchio utetekeria mungau kilwemo ekyorwa manele yo kwanda na yore winjou na batu katokua tore Meru national park ile ya Meru batu tena faita ke batu kinyato sababu utebyo to na kireo uteci bitare batu okerete ute kiraji bokete kana ende myunde to niyo to ba ere munda to ba ere park eu atuka niyo to angaiza kankwenda kuanto wau kende vyozi ba wate njouchio nonto kaita thai kinyangete mingao na mpempe na katokoromba vuruko heshima renene bawate njouchio nonto bakare akwata nonto baraba inge bareri ntobyo bandike thatya tu kwandikithia buko ni urithi bwan kamera Meru kathera thai baitete na mingao ya thatya nere katokwira county commissioner aingilie nonto kwina ntwa yuto borona ireta kuya mburi tianto ekaya ng'ombe rende thai kabanjirite kurithia myunda na turukana katokua turukana baita kuona na borona badia ko tutete keria intobie to biangamijo na borabonge kankwira county commissioner aingilie nonto ng'ombe kwe ng'ombe tieto chiaitere karebatula iweta kwatweka muntu ng'ombe kwatweka chibo no wezo bonene kurema na ng'ombe cionekete katokua tokora county commissioner na county commissioner icholo ng'ombe tieto ichoke nonto tomba kwetha chibo no wezo kethirikari chibo awata ng'ombe kwangu chokei na nako mnyamwamba nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Nteto ni shingi atongoria manjori ncheki ni maumiretie na kugani mayukiti nkushenio ithiretwe kionekana kaunti ya Meru cia utongore gatagati ka Gavana Kawira Mwangaza na ma MCA mariuga ni makoromba urekeri kiria Kenya nontu wando ni iria nkushenio ino iretete na kuga ntere ino cio cieri gutewa batere kuga na shindite kana atishindite nyuma ya wamuri wa Senate Muthuri Murioki ena inutariria nyuma nyombe seneti kwithwe kigitati Gavana Kawira Mwangaza tarina maitia kumenya thitango iria MCA ba kaunti Meru bamwikirite na rimthiro narua akoriba njuri ncheke ibachumiritie mbambere kwithwa bakiromba urekeri kira kariba Meru na Kenya bakiwa kaunti Meru itemerekene mono nkutene taiji tware turi a Meru de agendao je kancha iria baumite kana Meru iria baumite itina akuru itina professionals itina antu bakindini na ndato kubera tukungania na tuisore ke Kenyans baraba twire baije okirote bwa Meru bagatumena safari twambiritie katwatanguruterwe na nande tumichokera kairi nikenda tukareta urumwe ndene ya Meru tutabutara bwita kuthithia mantu ja tibui na mantu ja tureterete Nthoni mwanka kinyantu bakoria Meru county ede number 4 na intemea tugekorwa namba ngapi bwaitu number 47 wala tuitite dora mantu ya kuna ya kali amna bubu na ndibetete mukana kila siasa bonde kumorotero Gavana na county assembly ya Meru bakirotera nya bunge bakote mtu nyomwe uburikidwa kali ntubonde na county ya Meru nonto mankira nandi akuriba njuri ncheki babukwa mirite nikira batikira kwina thiri batu tuyite turi akuru barabatiere antu bonde barabatiere Gavana barabatiere MCA barabatiere abunge bo babare au pena kithikirwe kenene muno Meru ikinyete kiwango na kiwe kinyite ende katokuku turi akuru bayito kuria ngua katokuria ngua kire antu bau ugatokilo ntu bau tuya kuibwa kuri ndwe kurwa Meru renge mwanka akuru bayuke nafasi eu na ni muthenya jwa kwira Meru na Kenya akuru banjurie ncheke ba kumara tutikwenda kuigwa siasa kaire kira tongere betu baki siasa njuri ncheke ne kaeja na mwerekera nontu njuri ncheke ikuyukia safari ya kwaranderia
na atongeria betu bara twatare bakisiasa ajumbe betu MCs betu gavana wetu na kinya women rep wetu tonto buga tukubaromba igitariri tubere ati tukungania kuigwa siasa kira tukwenda igwitura ngugi na ngugi tiomba gwitu muntu umwe ngugi tubati gwitura ibara bothe batari bena manifesto cio bakiugora bati gwita gwita ngugi no tutukoromba twenjuri lakini tutakinya nau otau mwenzangu auga ku matagaria tukwenda gutake to noro tukathithia ikenda ntu baba baiganwa ndabaitanira ngugi na moroto jwao ni kuona ngugi ni kuritika ndene kaunti ya Meru kutika gwikudinya kimekuwa ni gicindite bakathiria Nteto na katukwira kinya baraba kumachuka kibyombo bya bare muntu akua timu yo tinda kana uchindwa pole kirebo katukubera bare atiaro Meru kinyabo ukaeta muntu wa Nteto akuru batirathiria mantu yau nonto bombere batuture amkuru ba Meru na tore atiari antu bau batu turua mantu ya Rome na tukarikia koya kuamela mankatone na atia mantu ya kethira kari inkuthugania batu oro tubati kuthithia turi a Meru na juri cheke kiaria na kanyua kamwe tukiarairia na betu na tongeria betu kede ni kwaraniria buthikanire butwitire ngugi icio twabutara bwita gwita tutabutara bwita kurwa tukaigwa political rhetorics kuma rutere no rwiko ure okaria njuri ncheke akethirwa atiritie njuri ncheke na akethirwa agirite Amiru bonde ndoni bwetere njuri ikaeja na mwerekera kintere chionde nkiripotera Weru TV mbitamuthuri murioki Sizori minandethia mithikare ntore na kunyerete akenya kuombeka bei ya mutu na mucere kenda megikinyira mwisho wa mweri wa kairi akiaria ugete magashu wa njira ya kuthiria yura na wagi wa irio Kenya na riu magutumira ona migunda ya thirikari iria etina wira ta ya NYS ni kenda kurima na thirikari thaino karasimika kugura irio ta mbembe na mucere ndesi ya njatha ino nontugutina bwa kurutha masindumba enaino kone na werigiro bunene bakwena makoma godija mutu na muchere mwezi jojete na bubu ni kudingana na minister wa urimi na ndeithia mithikari nturi akiadia ntere cha Mombasa muthenya jana arwa nturi adiuga thirikari ni gwika mitaratara ya kung'ana gutigira magodija mutu jwa mpempe na muchere ni bikwena makwambiria muthiene jwa mwezi jwa iri magodija ja kirigiro kwena mabunene. I want to commit by the end of March, by the end of February, the cost of unga will have come down. The cost of rice will have come down. Adiuga mwena bubu nonto Thaa gutena bya kurebya kung'ana nthigurune no mwanka bagore mpempe na michere kuma ome kwa yo wa Kenya bakari wanimpara. Miss, we are going to import rice. So we are not doing it because we want. But the projections are so bad that if we do not do it, our people will die for lack of food. Yeah? So the mitigation measures that we have in the short term, as we plan ourselves to grow more food in another 6 months or so, is to bring you maize to get unga. Bubu bwejete ndere raisuri ya Ruto abangite gutirimana na maabisa bankathi chieguru kwambiria rujo kwa radio ritinguge bathirikari yawe na bumwe bamantijara jakarirwo bunene ni uria bakenika ngarama ya uturo for our country, and that is also in consonance with your Rintori ariuga thirikari ya Kenya kwanza iri na muoroto jo kwambiria urimi bura bukonokia nthiguru iji kuma ukombone bwa kugura bya kuria kuma ome akiuga ati miunda ya thirikari irete kuditira ngugi yonthe igatwikithwo miunda. We are going to put under agriculture a very big area of land, beyond 1 million acres of land, and it's a decision that all public land owned by NYS, ANDC, prisons, that land should not lie idle. We need to produce more food for our people, and we are in the process of identifying how to do it, and we actually want to do it to fully mechanize that process, and discussions are going on. We are ending on well. Ntori adiuga mubango ja thirikari ni gutigira ni kwagirithia urimi juri mubango ja gutura ndeni ya mieri 6 ijete kenda guchiebania na kugura bya kuria bi kuma nthiguru cia ome. It is necessary for us as government
to do it because we will not let our people die for starvation or for lack of food. But for long term, we all require to be involved. Nteto wa Karaja wa Meru ariuga thirikari ta njira ya kurwa na mpanga ya mpara ni bekite mitaratara mwanya mwanya irio ya uguri bwa ndithia kuma kiri arimi na kinya kubabia kurebia utethio. But what are we doing for long term? We are now getting into an area where by now I am trying to come up with a program that will change the mindset of the pastoralists for them to understand and to know why it is necessary to have different methods of trying to deal with the livestock, including field lotting. Rintori adiuga mubango jo wandi wa mitejo ya jo arugorirwe ntareki 21 cia mweri muthiru ni jo gutigira thirikari ni gucokaniria rera mubango jo ya jo ambirirwe ni Rais William Ruto wengwa. The effects we are feeling today is for what we did not do many years ago. And I'm happy and proud to be associated in a government led by William Ruto, because he has taken a decisive position that the effects of climate change must be addressed now. Do you remember on 21st of December, there is cabinet or government presided over the planting or the launch of the planting of 15 billion trees to mitigate or to address the issues of climate change. So it is about climate change that has caused the drought situation in the country. Kirekeria Rintori na ugete ati ministry yawe ni athikirite itua ria Rais Ruto ria gukiria uthii wa majani kenda gukiria uturo bwa murimi na baria bangi bairigaira urimi bubu. We are so keen on agro-processing, value addition and manufacturing. And considering agriculture is the backbone of this country, and tea, majani chai, employing quite a big percentage of our rural population, and realizing that there is a need to boost tea prices for our farmers, I decided to end the President's directive that we must be able to work with various tea stakeholders to see on how we can be able to accelerate value addition on our tea so that tea is able to fetch better prices for our farmers. Kwambiria Aramisi ya kiumia giki Rais Ruto ageka kigomano gia ntuku 5 na kanjo yawe ya maminista bario kinya PS na tari bawe bagi siasa na kinya giuchumi kwariria witi na mbere bwa nthiguru na mantu ja urimi ni joja kwirigirwo kwarirwa bunene. Rintori akiuga ati urimi ni bubu gwatirite nthiguru iji. Asanteni sana. Masindumba, Ntetone, cia Weru TV. Kimera kia kithiritwo kirumiritwe ni mathina mamenge kwa miaka riu na mubungi wa Igembe Central Dan Kili Karitho na kuria kwithirwe na rwangirwa kuraithiria kimera kia mera akindania ministry ya urimi na nkinyagia ya Iwanda. Ariuga CS wa urimi thikari nturi aumite guntukuria kuri magomira na nakumenya thina ino cionthe Boniface Mongera gataririe nkuruki. Na kenda kwagirithia kimera kia mirenya gukinganithania nimera bingi mubunge rotero Igembe Central Dan Kili arendekithire ministry urimi amwa ministry ya viwanda na wonjorithia cithire citongo bisi mwanyire kethire kiariria ke mantoko nimera Kili arigo bisi mera ibatere kwethurira kwina ministry urimi mugaro noreka gitene gaka kirirwangirwa fa windi mwana biashara mera ndi murimi mera na ndi mutongoria constituency ntongoretie 99.9% ni antu batachimira ini one or the other ko una nkwenda tu kwira lazima nkabsukuma kithirikari wiri kuo itukwenda tu twina mira desk kwa Ministry of Agriculture na mira desk kwa Ministry of Trade. Hogaro kubonge bulakiri akwithirwa kendekithiria aruga bunge shokera murijo ira kaleta muswanda jojo tumakimira kemera yekwithirwa yitwa kirimire biorebi kwiyo to Mount Kenya caucus na bunge about 100 MPs tuena mushemo ni otiri manithua kunda atimana nyabo nkwenda kwaria abo kienda ku clause ya kuluguru 1996 ya Psychotropic Act ile kwa ya mirai na kwi kio kilevi kiguo tumirite kenda mirai thwa ikinyaki na kanda batumi tenda washa kulevya kuwa ilobe amngisa ma MPs kienda ni yotu yatana tuena nyempango kuvuthia mirai kwa mirai value addition
Yo na tuwe nayo ngakara na thirikari tukibanga na tukielesana. Bobo tengani kelia lenderia kwa kaunti risho chigithia ngarisha miroti kagitene kare kurukiri tukwikitwe ntere monya kwendwa mwaka jojo mwero ibabatere kwithrobe garura mawatho jaja ringithania akawa kethro kenie kinene kiendegite kugitogotu bobo kinya kaunti itibatere kuthithia u tumire support twina mheshimiwa Taitumu na tongoria ba mira industry na tware amantu ya ngarisha mira kurishwa mbesa ngirinya utonye mira airport ni cio nkakiri ashwa imera bingi bitonya bionde bia utumo ome utikingira ashwa mbesa yu itwarere na management ya Kenya Airport Authority ni bakubanga ku review mantu yu kenda mirere edeka kurishwa mbesa yu ngirinya ibare ashwire kurishwa kwina mantu mengi tubangite hotelia mira na woni ndi line nembere na nonkela kuri line nembere orantura line nembere kuthetera kimera kiu na kuthetera na kukeka ara imera bieriru thirikari kuri mwana kwando na kwendwa biiki nke reporter NJERU TV kumaje kinginangina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera gatuonekanya gakonogo kabanini utikathino ko ningucoka na Nteto nkuruki. Nimechoka. Kuni kila siku. Mom. Ni kwenda anaenda wapi? Nimeongea na bwanako. Dawa ya bibi. Dawa ya bibi? Iko. Ndakutumia pesa. Niba shima moshi nini? Wait, what are you bringing to the temple? Jatel gas. Baby. Si ulikuwa uende kwa tia wewe nani? Nipatie hiyo Jatelo. Nipatie Jatelo. Dawa ya bibi ni gas na gas ni Jatel. Jatel gas, safe, reliable and affordable. Jatel gas, kwa upishi bora. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy timao tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ontubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited ireyendagia Tulivu Water nande bakureterete mwagoja Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice iri na shama enthongi mono na nikuonekana ndukiene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Nilikuwa nataka kaomena
na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Hatuthina mbere na nteto cietu thigunku ithirite na tukuracimika kwambiria ng'endo cia gucoka mawirani na kuthii kuria maturaga ngarama nayo ya ngari cia matatu itikumareka ni gwitia kuma Meru kuthii mucii wa Nairobi biria aririba ciringi 1,200 na kuringana na ene matatu mariwa gitumi ni kwithirwa kwina mwikururio oribo na antu engi ni maria mathiite Nairobi. Muthuri Muriuki gatwonie bugwa tinda nyuma nteba bengi kuthaba kikungura thigungu ya Christmas na mako mweru na ndika gitenga kinyite nikenda bau mara ome Meru kutoka ngugine ciao kitumi nandi kuonekana kwina mutindikano aja mutindijo kangangi ando beto angali choka amana bubu nandi na mukaba choke mikono yao kuongera ngaramera yongerekete kimatatu na association nene ngari kenda obera ibwega no ntito akarire nthi nabo turaria na turetikaniria tugaitithia mbeca nkuruki kura gwitithia mbeca no ntwabiria baitu kuonora economy kari no bo baratukamata no bo turite abo thina miaka yonde tugainya tuongera tukongera gantu gakai no ntuna kongari ni kuma otheri igeta Nairobi kugira antu bara so no mwankai tuongerere gantu gakai around 200 300 inya baketha kubo betre beyond there ibara ga kwa thikora igagwo utithoko yaga mtondu inya jana ndipo kejoteka twina antu aja twina biria beterete ngari na ngari ni kweje Imwe no tunande atubachokia indi ukejoteka tuongerete only 200 ke rate ya kawaida 1000 tuongerete magana ja na mwaka juno nandi urangiro matatu runa wirigirwa ati ruketharithia bwega mwaka ja 2020 jotari mwaka ju mwaka ja robo kumenya ito affected to covid mono 2021 the same 2022 jorali mwaka jo mantu ja maingi turali na uchaguzi mantu akithomo ibujira turajara to affected mono kwa ngugite kaira thongi mono indi tukwirigira mwaka ju twambiria 2023 jukethera ju mwaka ju mwega school calendar ni rachokera ale twire na twatege economy nyamurungu ukonora tutethetie ngai aura bwega itukwithira twaketha na ibwije tukethere bwega antu bakanjira mantu jau jange jonde iraisi so tukwe expect mono na tukaromba murungu mono mwaka ja 2023 jithira ju mwaka ju mwega na itukona sector yetu matatu inya tutegerete undaliri tukona mauta akagwa na mauta jakeja kumba kugwa na mantinto ja komba kuinama ili nyantu baba komba gutravero mono amana bubu iromba nandi nikebara bakuringa biashara matatu batikire bakumiringa bwega ende kirampo mbakuromba kinyaba bangi bonde warabari yurato ariria togaito yantu babeto service yenjaga ukeja otega Raha Express customer baba abaregerete aja kwina ngari nyingi bwatega jana ibo kona ngari cieno nyingi lakini tuiba kinyirie nyabete baje kuingari u abaregete tuibandika list bejo tu manto akung'ang'anira ngari beja bakathoma list ira batonya ngari ni bakumenya mbeca ira tubaria na tukira nkuromba bangi bara tu sector matatu rietwa rira ria antu ba matatu rietwa ritithongi iturite aro muno na ritite kithiraga we are now organized na itukwana tuli antu bakwathika na drivers betu baicha sawa utindire baumba gwithia ngara imurebi ndereba na ageni bara batura kwija bakathithia accident njirene ibo batura turetera thina no tubatithira baije njira mwaka jo iturabarigiria na thirikari barigiria muno batirejire so ankuromba service sector cionde sakosi cionde tweja na service njega kire antu baba kenda bomba kwithira bena imani na atwi nkiripotera Weru TV Muthuri Muriuki. Mubunge wa Manyata Gitonga Mukonji na kwendekithia thirikari nitige kwendia kawa na bei iria ya uria kithirwa kigura na ya iguru na membe kwithirwa magitikaniria maguri mbere nacokete endekithia mbia cia CDF ni ciethirwe ikiongereka nontu iria itengeretwe itikwigana maria mako ibatara. Anthony Kathenya ena Shikibinya. Mubunge wa gishigo ubunge kia Manyata kaunti ya Embu Gitonga Mukonji
ni arutie thirikari kurungamia wendia bwa kahawa thoko-ini nene ya Mombasa mpaka jikaro jia bunge isokere kienda bunge bathithie ugaruruku kiri bei ya kahawa gaka. Kama inawezekana na kwa unyenyekevu, naomba tafadhali serikali isimamishe auction ya kahawa temporarily miezi 2 ili tuweze kuwa tumerudi katika National Assembly kufanya sheria ambayo itasaidia mkulima, na pia tupee nafasi serikali ikiongozwa na Deputy President ambaye ametamka hadharani ya kwamba tunakuja kuangalia hiyo sekta ya kahawa. Kulinga na Mukonji beile alembekire ukabere na waziri wa urimi kirithikara Rais Uhuru Kenyatta tawe Peter Munya tena kigudi noge ko kire aremi niongerete kuga makatel nibo bethirito bagitithie na mbere wendie bakawa gaka na gutigira muremi atikona baita noeko. Kama tutaweza kufanya vitu before hii kahawa iuzwe, inamaanisha zile reform tutaleta zitakuwa ni farmer atangoja mpaka next year 2024 ndio apate any benefit. Saa hizi tukiendelea kuuza kahawa ambayo tumetoa kwa mashamba zetu mwezi wa Novemba na Disemba, tutauza na itaenda kwa wale makatel ambao wamekuwa wakinyanyasa hii sekta. Na ningetaka kuomba tafadhali, this time singetaka tuanze na kupata hii kitu vibaya. Ningetaka tuanze na kuipata vizuri, na hiyo inamaanisha tuanze kwanza kuzuia kuuza kahawa katika hii serikali ile tuko na katika sheria za ule Munya mwenye tulifukuza yeye akaenda nyumbani. Tupe nafasi zile mikakati za kutoa hao makatels, ndio farmer asiuze hii zao lake la mwaka uliopita na ikue tena atapata umaskini akingoja next year. Mukonji na nyiritia tego kagita kanene arimi bakawa bethirito bakendelwo werigiro bwa kuthondekwa kwa bei ya kimera gikinde gutikio kialo thithua na nikagita leo thirikari Rais William Ruto kuingia wirane bobo. Ni wakati wa hii serikali kuhakikisha tumeonyesha na tunafanya vitu ambazo zinaweza saidia mkulima wa kawaida. Na imekuwa mtindo kwamba tunaongea, tunapea farmers hope, mwaka inakuja ingine, tunangoja mwaka ingine. Farmer amekuwa mtu mwenye analipwa na hope, kwa sababu hakuna yoyote ile inakuja kutoka kwa zile sheria ambazo tumeleta previously. Kagita kama bungo jwa manyata na urite thirikari kuongera kigina kiri CDF akigweta gate mugaole bakona thaino wa milioni 7 ni mbesa nini jia kuendelea mauntu mala monde mabatele kuingua kiri ishigo bunge mweri wa Januari. Tuyanyitu basaris kidogo na ningoenda kuga thank you kwe thirikari ni mara risiri around 7 million Kenya shillings for constituency, na wanatokiuga thank you ningoenda kuga clearly that mbesha icio tembeganu cia kunyitirira maundu maria tukite gwika in January. Kindu kia mbere ni ati thaino twina junior secondary schools cio kwa cina laboratory na ikorwe cina irathi renovated, na ndoretie ni mbesha icio na kuga 7 million itiregana. Number 2, kwina ciana nyingi muno idipendaga na bursaries. Number 1, nie in Manyata constituency 35% ya mbesha cionthe cia CDF ni ithie kwe bursaries nigetha ciana cietu ithome. Ni twa promisirwe mbere ya tuthiete recess ati ni tukuriricirwa 2 billion every week ni marua yandikithwo kuma kwe treasury, na mbesha icio ni tu expected muno maivuva nundu mbia iria mariricite itirakinya vau, but ni tura expect as soon as possible mbere ya mweri 10 January kinyete makoro maya release mbesa icio in full. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.
Kirishingi Nteto wa karima wandi ya marimanti ni moretie bunge ya sinde kukuruki ya mbia shia matura nisio wadfad ya katiba ni kenda karima tede kaga mariuga MC ni makwenda mbia ino ni kenda mabotaga kubingi ya mawera ne maria manenkagira akari endia kampeni na tuwa mwanka magavana medhirwa ni makuga wadfad iria wadi ire kwenda morani wa udina mbere na untore muwe ni matigagira wandi iria matekwegusha na MCA waku na akari ni matigagwa dhina ni Polo Kabethe gatariri. Kuringana na karia baba wandia marimanti ne ati MCS baba ithagiro bakimenya thina cio ngwiro tinyagiria anto maturani akuki na kia wadi fund kibatiri gutengo ni kingo bomba kuthiragia thina ino kibobongwa wadi fund igituikite ngasiteri kana tuikite irindene katiba ya Kenya gwatuika na MCA athurwa na kigina yake na bako sana na ngavana wake bandu mwananchi wa kawaida na kuona maendeleo. MCA wetu baba thurito gaba twabathurire na gwendo bwetu mbo baije mathina metu mantura tende baije na barabara ndoku mbiye barabara ko batio torwa na ko batio kurukira na ntu baba na utethio ndena ndene ya ntura MCA no guye manto monde wanfanito kuromba tafadhali muthomi njoki utoririkane. Arende akaria baba rutete mbitokiri masinita gutigiri ba ukurukia onto bubukire mbunge na nkuruki batigire ibugwikirwa kiri gatiba ya Kenya. MCA na kigina gyake kwogwe MCA atigategemere ngavana kuthi kwira ngavana nduthira MCA na nwega pegwa kigina gyake kira karuthagira wananchi bake kwogwe ndiromba Kataya arari tari senator wetu a support muswando oyu wakuga Wandi Fund itwike ngasitend. Thank senators ibathi bakurukie mujandara oju wa kuonania kuigwa kwina Ward Fund kenda gwigwa MCAs bena powers kinyabo bagwa kuwajibika kiri community batiga kareta bare antu bakuthi kuromba gaki begwa bare antu bakuromba na kuthucia kanyamukara bakathi gugatumira baribo itukwenda implementation yao gukurukira Ward Fund ira bomba kwewa ni kenda bomba gusupport our communities kumara grassroots na twarikia kuona Nteto ino cia kuruka tukera thirikari ya Ruto iboega nuntu bo gwitigiria untu bora gukurukira ma senate na yarikia ukurukua ingwitigia MCS bakobena powers cia kwaria na gutethia community ciao. Orahwari MC wa ukabere kiri wadia marimanti Paul Mabujiki nkurukio rathiritwe ari mwari wa thirikari ya kaunti ya Thaa thiko kibindi kuruku isinachoro no ndore ndi MCA oatuka Minister of Finance tukubitane nwe akathia kona ngavana watuka kigina ya kuyo kinyiro nthiguru kia bana nkagira tini of time cia panishwa na antu baba nenkere MCA kura para bana nenkere ngavana kura para bana nenkere president kura para bana nenkere senator kura bana nenkere women representative kura boibo ba panishwa ukithuka na MCA ona MCA kauma kakwena thina mbi no tutikasiari wa MCA iguru ria kigina iki kia Ward Fund MCs gutigiri bakunyagirwa ndi MCA wa wadia marimanti tweke nendeka mnyo MCS baragia na governor wago kaunti cionde na baria bagetiganiria untu buna lakini baraba na mandate bakumanage bia cia county ni governors as we talk lakini no twengi of course bubu wendi wa kila mwananchi kila mtu in fact mwananchi wena kwigwa ibwega emruti ya wira bwega na ukweli bungwa MC yake gwa ena kit ena fadi yake kinyawe just like the other elected leaders then yomba gutethia muno gukuria mashinani otaburabu ye CDF ni atethirye muno gukuria mashinani skuru tacia to cia Tharaka cia ketwa na ntaka mbereni lakini ndio karaida no ntwa CDF yeto kuma 2003 mwankagu ni ari face skuru inu no kadi wona ikari ta untukura konge kwa tona gwekwega nkuruki kuringana na mheshimiwa Kamunyu MCs bare ike kunenkirwa kigina giki ye na ntubake ba those various words ba kamba kurutira wananchi ngugibwega no ntubo of course bakwerewa imbie kwendekana those various areas cia mashinani na kenda gukarabwa kwa gwende wakagitaka yoti constitutional lakini kanchu ndukina kanya katunchokeria ngavana wetu muthomi njuki nkatho cia mwanya nontu of course netigirie kagitaka agatutedia iri ani constitutional wogu agatutedia tukiganirie
tuone bura tumba gutethania. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Peter wa Paul ogwa kabithe. Ikundi cia antu akatongoria kumathiro gaiti ni macete bamwe kwariria itua ria seneti ria kubonokia gavana Kawira Mwangaza kumania na kugeria kweberwa gitini ni bunge ya kaunti ya Meru. Ni makuga mena wetikio ati riu gavana na bunge ino makarutaniria wira wega bamwe kuguna mu Meru. Ni macokete mauria mubunge wa antu waka kaunti ya Meru Karambu Kairemie utariria bu obisi yawe erutaga wira. Dennis Mugendi eno. Nibo atongiria ba ikundi bia ekuru athirugaiti Ikembe South bareba kwathira gikeno kiao nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gutoria mbunge ya seneti kuria aragambithitwe ni ma MCA witikio bwao buri kumana ndi ngwataniro ikathithio na witi na mbere buthithike maturene. Boya ke Madam Governor Kawira Mwangaza na nsoke nkatho ke Senate nontu bwa kuita na mbere kuita igambarira rirario na njirera yagirite na nkiromba our MCAs kana barabara iketie igambarira nara ke Senate batwe na njira ya kuinisia kabisa turi atongeria itukuromba bethire be na njira ya kuinigie nontu already itukuona ara kwena ngwataniro ne okwethera maendeleo yakioneka kuto na kuwerua kuingi muno kuba Madam Kawira na sindete kekesere rareo twasogere mathani morungu nkatho twasogere seneti nkatho na inya muno nonto ibatwa ne nyato tore akro twena inya na batogera inya nkolokinya kuthomethia na bare twana tweta kurayana na beto bakona ngoinja ni nene ndene thirikari kuinyi ya kurio ito weretu tukimenya twena mami uraomba gututethia ende romba rira tumba kuromba inisie MCAs baubate kwenda kuinigia winisie baete bonde na barua itukwirigira gikao kia kubaita kinya na barua wambiriretie na our senator Kathuri Murungi MPs bonde ba Meru County na MCAs bonde ba Meru County na kinya CS wetu metheka lentore nikenda bokaomba karanthe bokareta ngwataniro bo nene buribo kurikano na mirandi mwanya ya witi na mbere irio kwewa mbesa na into bingi bya gucionjorithia kwina thoko yetu ithirite ria kiraone thoko unio yari thoko era yari nene buru itari turari anyuma miaka erari lakini mwanka thai thoko yetu ni ethirire kuwiromba reto tukarie kuruba tu ya ba simbio itukuromba Madam Gavana oneka ntukwira kweja kithani athiruga itinde ne kiraone town yone thoko yetu bure karito kwenda thoko ere shugulikira yirierwa batiuriri tue kurikania murungamiri wa ekuru Elizabeth Karambu akairemia na kinya minister wa urimi mithikari nturi awa women rep Karambu kairemia na inkwete kie ekuru baiba kuromba rikario iromba iba kwenda wengwe yengroundine eja bere na ba mutaratara yo bura bambo mukinyela kana bura ofisi weke bamba uthethukanio number 1 to kwenda support yake sana no ntokuma corona ereja batu tukaria kuru twainyelekere muno na batu turi kuru tukayo akeja atwa murandi either yu angoko kana yu ambori twathethuka muno kana atwa mbesa tukambirie murandi yo mwere tukaria kuru twina honorable Mithikali Nturi CS wa agriculture kinyawe at least ikundi bino ntubi na mirandi mbali yori thibangoko na kinya urimi nikienda kinya bomba ukira through atongeria betu tuketuende tuketha tukiona utethio bukarikie thirikari ye tuketha tukiemenda nkoroki yora tumenda thai. Dennis Mugendi Weru TV ntulene akiraone wandini athirugaiti Ikembe South County ya Meru. Ikundi kia mbeo imbethi Meru na rieto Youth Against Drug Abuse nigitirimanite na nduke imbethi nikenda kumatara muntu megi utumiri na uthukangia wa ndawa cia kurebia. Gikundi iki ona nikithiritwe ikiriunga ikibandaga miti nikenda kumenyera riera na kiririkania nduke ino imbethi buria ndawa ino cia kurebia ciurite na engi mamo na kithegia kuthukangia micii emingi. Kuguru goko nene mono riria tukuraunch program ya yanda Youth Against Drug Abuse na tuteka launch yake program ya Youth Against
drug abuse, lakini ito kwareria uria youth agachinja maisha yawe na runya to kwanda muti an indicator ya kuonania we are environmental sensitive. Ito kwandenya kuchinja environment yetu. Ni madhara mengi sana madawa yanaleta katika mtu mchanga, katika maisha ya mtu. Addiction ni ugonjwa ambao unakula akili kabisa, na kuna dawa unaweza sema ya kwamba itaacha mtu akili yake ikiwa venye ilikuwa, iwe ni pombe, na sana sana pombe ni mbaya kwa sababu inapatikana. Ningwa ndambereria antu au, lakini kuna mwathani bwa kana ntono mbere kundita nikyo nto ndagire na juhudi ya kwithira tugita na mayouth urabomba tuga prevention is better than cure, uratumba kurigiria mbere batatonya kinda washamba ugita ndene buru. So naru antu kwenda tuko twene gitarerega ara twethirwa twamberetie mubango jo 2023 jo tukuga event retore event je ni choose life 2023 kana thuro otoro mwaka jwa 2023 na kinya ciari kubaimisha baitane na babwega kenda bomba kumanukia na ndawa cia kurebia iria cienyangitie baba inge mathuganio na ciora bioneki. So inkuga ibwega no ntuba guteithia vijana kugaruka na gukara bwega. Wametufunza kuhusu drug abuse, wametufunza venye tunaweza avoid about drugs. Tena tumejua vile tunaweza kusaidia youth wenzetu kutoka huko kwenye miadharati ili tuweze kukuza generation yetu. I thank you guys for what you have done. I'm very much humbled kwa shukuru sababu ya what you have seen. It's good to come and teach us what's good and what's bad. By the way, mtu huwa anajikosoa akiambiwa maybe what you have been doing has never been good, but today so that because we will be taught, tutajua nini yenye inatufaa. Munini wa Governor County ya Thaa Nithi Tawenyaga Muisraeli na MC wa Ganga Elizabeth Gateria ni makanite akari matikageria kuria nyama cia ndethia indwaru mbere metikirwa ni ndagitari wa nyama marite mama kiri mibango ya mathiko ma antu mairi mare makwire nyuma ya kuthinja na kuria ng'ombe ina murimo wa thita. Matine Mugambi atubeinu warira kieba na nkinya kithikiro gikunikite na nkinya kuria mirantura ya Tharaimo wandiaganga nyuma ya ntwarume bairi gutamioyo nyuma ya kuthinja na nkinya kuria ng'ombere kwirikana ni ari na thita. Atongoria ba kaunti ya Thaa Nithi ari ogonyaga Muisraeli muninu ngavana ndeni ya kaunti nu na MC Elizabeth Gateria wandiaganga ibe kinyitie nturani enu nembe gwire no mwanka onani mbeje ngwatane na ntureno nikenda tulire amwe na tumenye lino ni safari duga wolo wa mwana wa mwaranije ko kali mantu mamona tegwaja na gau ko gwata ko gwetwa wa wera tukalu na mbize tudija madiko no ntubwa mauntu mathatu mbele kuya na family iria ikwiriritu kana tetiko kitumbwe abujite kulomba kubekira inya. Namba 2 kubagwate kubanga banga mauntu mantu kiawe ya mwisho ya ulio diete maludo wega nakagotole kanate bakiaraniria na kari atongoria baba bauritia kari kuthimagirwa nyama cia ndethia ciao na ataramu kana nto barabandikitwo ithirikari na barabagwitigika ithirikari bakiugaga nto bebe baniria na kurijaga nyama itaendime kumania na mirimo era yumbite kwithirwa ikirumira ndethia gwa kagita na tukiraga nto thirikari yetu ni twandikirite antu mani ngo business ya karikire. I have the story anate uma ongaromba atirina pomitekerie thirikari yetu ya Thaa Nithi ni andikite meeting inspectors baingi muno na twanengerwo na mbya kuringaga nikana mtu aja kula nyama jiao jiaku na ng'ombe yaku ndwaru ukamwita gatiri na ningo na kubonengera atari nene muno ya mirimo ira tumiroku muno ki nderie jietu jia muji murimo wa mbere ni anthrax kana kimeta kana dita murimo wa kaire ni black quarter murimo wa karatu ni zoonosis gendo yugyo no tuma go detect na naked eyes na mero mama mandamuna
Bakiongera baugite thirikari ya ngavana Muthomi Njuki iri kuneri tayari gutigire kuraithiria kari na nkinya kubatetheria na ngugi mwanya mwanya kuraba kumba twerera bugukari twere ngundu wa kuingitwa gwa kunde tugeria twira ntu pole na ngai ari mbere kubonekanira kwa unde kiwa thirikari yetu tweni ende tukubutira wira twina ngavana Muthomi Njuki tukwate na MC tukwate na mbamba tu twana twaetunde twatharakanithia ari tugwatira tuli amwe twetunde na turutire wira na nkoro emwe ninkumenya kuma bugututhura ni bweterete muno lakini bwire bukimenyaga atiri ino thirikari njeru ya Samuel Ruto kana tebu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Kithima kia runchi kia thuru iria irenjia wandi ya Gembe Central ni murandi utanatethia akari magu ntukou nyuma ya kithima giki kwenjwa india wathani wa Peter Munya ari governor akari na muno akama kuria thina ya wagi wa runchi na riu mariromba governor Kawira Mwangaza na MC wao Mwenda Ali kurumira runchi ruru na gutigira ni makuona gwa gukunda runchi. Dennis Mugendi gatariri munde ni jomo kari umwe ntore ni athuru njia Igembe Central ni ugukuonekana kathiki kama Bible Josuma na June kithima kia roji gikwirikana ya turiro mwaka wa 2016 ni uria ari gavana tawe Peter Gatira Munya na gutirwa awuti ungi kia thithirua na nandi akari no menya marone ya kwagia roji batuire thina tu ni nene ni roi mboi cia turo 2016 ni gavana Munya ura wari gavana mbere Meru na ro tura mboi 2016 imoni ya kiro pump ile skuru nara ile tena ruru rwinge na iye na ruru rwinge ni tiro tegiri pump ko itu atiro antu ba community kuania tu la tone kana tu ni no to mboi ikuthuro iyele kera yone kana na ruru nini ko Weru kuthuro na ruru rwinge itegiro pump kuma 2016 atwgira pump kithima gya kitari na ruru rwinge muno inde kinyotumira ruru kinya tu ngoro twana cia buboya na roi conjected muno antu baki inyana ira ko muno na kinyando roine whether roinde kwena changamoto no itarwe utumire about 4 hours ukipata kiwe yaku kikiona no nto wabwitha kinya laini wika mitungi kenda pona roe million cia mbesi kirikanaga nicio cienjiritwe Antonia ntumwa yao takari itisereri ni kiri gavana uria riku Kawira Mwangaza na MC Mwenda Ali bathirikiri gukithondeka kenda thina ya roji yebera banoka migongo tutiona ginya roe tutura kunyira roe nthi ura baguro twetaje na umierene kuntunya kuma tutekumboetera na ndoi twakuthurirwe toyo guthurerwa roi Munya ruru tona tethio kirua no ntutebi tona tutegerwa kinya na ro abatiroite twegerwa kinya mipipe nthi kwe twere thaine twere kwe mwenzi tange nyeta thirire kwe kuinkuromba mweshimi wetu ngabana atubwithirie roi ruru kenda twakakuria thina ni nyana betu pembote thuga excellency thithio ra omba buru otototethia thina nto yini kenda tumba kuona no tulwe twakulima micie tumba kuenga mpara na njire ya urimi. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni athuru wa ndini ya njia Igembe Central, County ya Meru. Newagano nto wako na kanya na kurumira nteto cietu nteto cingino na cekinya thaa 3:30 mbita kwa Kristo na NJERU mwana niria wetu mathithio tukomonde ni Maureen Kome.